ngazwayo ngasolo buhlungu ke nami ngambheka ngaze ngahleka ngambheka lo muntu lo uthi uyazi khona usuku lokugcina ngci oluyofika la nanto ke lifikile. Chazeleke ngesimo sokudlulela ubaba ukuthi kungani ukuthi ngeke uzokwazi ukuthi umngcwabe. Ubaba sibenenkinga kakhulu naye enkulu kakhulu yabo ngoba njengoba ngibophisa nje wenza i-position order bengivele naye vele ngibone ukuthi vele ubudlelwane bamabukho right ngenxa yabantu besifazana abangena phakathi kwethu naye yabo. So kwabuhlungu mase ngenza i-position order ke sethi mina ngimthathele into zakhe ngiyamjaha ngembese ngimenzani. Lokho ke kwi-position order ikona kakhulu okungenza ukuthi ngikwazi ukuphuma ngoba vele ungishiye vele ngena ID. So ngase ngithi-ke ngcono ngifunda ukuzimela, ngifunda ukuziphatha emphakathini ukuze ngathola njengesiqhwanqhwangu bese kuthiwa umuntu vele wakhila kana-ID ngcono vele edingiswe. Ingakho-ke ngiqhubekile ngahlala emphakathini abantu bangazi bangihlonipha futhi mangihamba la ngaphakathi bonke bangibingelela. Kumnandi ngiyaphila nabantu akekho noyedwa umuntu mhlawumbe waziyo la ukuthi mhlawumbe angina-ID bonke abantu bazi ukuthi ngine-ID kanti mina i-ID anginayo. Isikhathi sekushaya ukuyovota sekufanele ngizihlalele ngizivalele endlini babuye ukuyovota abantu ngiphume ngihambe ngiyovota. Ngovotaphi mina ensimini ngiyohlakula manje yabo. So konke lokho-ke kungizwise ubuhlungu impela ngoba ikona kokungenza ukuthi ngize ngithathe isinqumo sokuthi cha lento ngiyaphuma-ke kuyona-ke kababa-ke ngoba nawe uthi uyaphuma kumina yabo. Sichazele ngalokho okwenzeka enkantolo ukuthi la ngezesha ukuthi lutho. Ngathi uma ngabe-ke ngila ekhaya ngangila ekhaya ekuseni ngavuka ngamgeza kahle ngamnakekela kahle ngamenzela amatiye wavuka wahamba wathi ngiyabuya ndodana manje waze washesela wathi ngiyabuya manje ngijala eduzane wahamba kanti uya e-Mountain Lies yabo. Wahamba ngazi imali wayithatha phi abamnika noba engenamali vele waphuma kwahamba kwabuye sebuya namaphoyisa-ke sengumuntu osezoboshwa-ke senikwa i-position order-ke senikwa incwadi ethi cela le nkantolo ngomhla 15. Ngahamba ngomhla 15 ngalapha enkantolo ngakuyena-ke ngoba ibangezi bangakumina ngoba yona iyagcina isinika yena ilungelo lokuthi u-right ayozimela. Ngabuza imibuzo mina ukuthi hawu lo muntu uzimela kanjani na ngoba kufanele lo muntu lo kube khona umuntu omela ngoba imina kuphela umuntu okhona la waziwa abantu yabo. Akekho omunye umuntu waziwa abantu kwaziwa nje ukuthi ubaba umfana kaSibanibani yabo. Uzoyimela kanjani na? Kwathiwa hayi no uzoyimela. Ngathi mina lo muntu lo mayefake kwathiwa akekho umuntu wazi ukuthi ubani ofa kuqala. Mawuthenga imoto endala kukhona uthenga imoto entsha kukhona endala ebalini yipho imoto engafa kuqala. Kwathiwa hayi akekho umuntu wazi lonto leyo waqhubeka enkantolo yabhala kwamaphepha yabo. Kwathiwa baba uthatha siphi isinqumo njengamanje wathi qhubeka ne-position order wathi qhubeka ne-position order. Waze wasumama ngenyawo wathi uqhubeka ne-position order naye ayifuni lento lehlangene nale ngane. Ngazwayo ngazwela ubuhlungu-ke nami ngambheka ngaze ngahleka ngambheka lo muntu lo uthi uyazi khona usuku lokugcina ngci oluyofika la nanto-ke lifikile. Njengoba lifikile nje manje seke babuya manje abantu sebeletha amakhadi kumina manje sebethi manje mina ngihambe ngomngcwabo. Kodwa kade ngimtshela lo muntu lo ukuthi ndoda uzofika usuku lokufa lufika noma bekubani. Lento engiyenza vele ngingayenza noma kubani odlala ngesikhathi umuntu umtshela umuntu yenza kanje wenze kanje ukuze ukwazi ukuphila. Mina yonke into engiyenza ngiyenzela ikhaya mali ngiyazi ngongcwatshwa umalume yabo hayi uyena ngiyenzela umalume. So manje-ke yena ukuthi benzela bani ngoba bazi beyenzela mina akayenzela abafowabo akanamfowabo umfowabo ebili yabo. So mawuthi uyenzela umalume so manje kuthiwa uyangcwatshwa manje ubaba uzongcwatshwa kuliphi uhlangothi lomndeni lakamalume noma uzomngcwaba ngokwakubo? No akanayo ukuthi ungcwatshwa ngekubo noma ungcwatshwa ngekwamalume. Ekwamalume alikwazi ukumngcwaba usibali lo muntu lo yabo. Futhi-ke uyakweleta ngabo ziningi kakhulu izinto akayikweletayo ngoba uma utshela ukuthi njengoba ekweleta nje usakweleta kona ukuthi thina sikhuliswe khona. Ngayitshela nenkantolo wathi kufanele ukuthi lo muntu lo ahambe okhokha impuphu yalapha ebesikhuliswa ngayo. So ngaphandle kwalokho akakwazi ukusithola thina sibiza ikhaya komama. Mina uma mina ngimngcwaba mina kufanele ukuthi aphume emoshari kahulumeni ahambe ayephi aye endlini yakhe yokugcina. Hayi ukuthi nahulumeni hayi ukuthi aye ekhaya akayi ekhaya akanakhaya kumele ikhaya lakhe umhlabathi
mina uma nginika umhlabathi nginika imfanelo zakhona ngiyakwazi mhlawumbe ukuthi ngithi ngicela-ke labo bantu laba khona bakwazi ukuthi bangisize. Kubalulekile kakhulu ukuthi ngithole usizo kwabanamandla bakwazi ukungilekelela ngoba njengoba lo ubaba enze kanje sekuyinto manje lento lesingani mayisiyumthwalo kumina mina sokufanele ukuthi ngiyenze noma kanjani. Yebo kona ngiyezwela kakhulu baba impela ngiyacela ukuthi bangisize abangakwazi ukungisiza. Ungasiza ngalokho angasiza ngakho ngikwazi ukuthi ngenze lokho engakwazi ukwenza futhi ukuqala-ke nje kuba i-ID nje ukuqala ngisizwe nge-ID ayikho enye into futhi nayo i-ID la angazi ngizohamba ngani ngiyoyenza le thawini ngoba phela kumele ngikwazi ukuthola ukugibela ngithole ukwazi ukuthi ngiphile anginakho ngisho ukudla la endlini bese mina ngithi futhi ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyotandabuza ngiyoshona le because ngiwele emgaqweni yabo nazi izinto engidlayo ngiziphila ngazo yabo bese kube sangathi mhlawumbe mina nganemandla ukuthi ngiyoshona le ngazi ukuthi ngangiyenzile lento le. Abantu mabe ukhona umuntu angangisiza angilekelele ngikwazi ukuthi ngenze lezo zinto lezo. Angazi ngiyaqala nanokuyikhuluma izinto ekanje yabo ngiyaqala nje nanokuyikhuluma angikaze ngayikhuluma kodwa kuyaphoqa njengamanje njengoba ngicelile ngicela nifike la ekhaya nikwazi ukuzongisiza. Usenesikhathi singakanani ubaba eshonile? Ngicabanga ushone ngoJanuwari lapho kumhla ka-2 kanjalo ngathi bafika lapho umama ukuthi wangisakhumbula ngangidlulisa mina engqondweni njengento engiphethe kabi ngathi mina hayi indaba lo muntu lona bazolanda isipoki esibhedayo ngayitshela nje lokho mina ukuthi hayi isipoki lesi siyabheda singezi la ekhaya yabo. Ngichazele ngale yokungabi ne-ID ukuthi isukaphi nokuthi isihlumize kanjani impilo yakho ngoba phela ukhulile fanele ngabe unayo ipasi ukwazi ukuthi izinto eziningi nje zidinga i-ID njengamanje. Ngikhule ngumuntu ozalelwe ekhaya. Mangikhula ngizalelwe ekhaya ngawumuntu ongenasitifiketi. Angangasiwa ko-clinic ngiyothola amakhadi ngiyotholani ngakhula nje ngingane nje ekhulelwe echathwa yenziwa zonke izinto ngakhula bangayinaka yonke lento ngoba kube mhlawumbe kwaseholiwe imali zamaqolo zani babezosheshe bayisukumele. Iyacwila-ke nje kanjalo-ke indaba ukuthi ngithole isitifiketi-ke. Ngawumuntu ongazi ukuthi nje angizizwa kahle nje enganeni ngoba phela bonke masikhula kuzobe umuntu hey yazi ngisafuna ukwenza ikhadi lapha ngiphatheke kabi manje lo muntu okwenza ikhadi shuthi mawungenalo ikhadi ngazi ukuthi awusiyena umuntu lasebhenki ngizwe ukuthi ayikhona lento liyangithunuka lento lena ngithi mina no yazini kufanele ngisuke eduzane kwabangani ngiyophila impilo yami ngedwa. Iyona-ke le mpilo yami engiyiphilayo ukuthi ngiphile lapha ngilime ngenzeni noma ngivula isitodlwana ngifike ngihlale kanje esitolo umuntu uzofika kumina athenge leyo nto ahambe yabo. Njengoba ngiphila nje lapha phesheya umhlabathi awungilimazi kodwa umuntu uzongilimaza masiqhubeka nokukhuluma yabo. Yabo. So manje lezo zonke izinto lezo zonke izinto ezingilimaze kakhulu angifuni ukuqamba mama ungaba na-ID ngoba njengamanje nje la ngidlulwa izinto ey'ningi ama-IDP angidlula bayabhalisa abantu kodwa but mina angibhalisi yabo anginankinga kukho engibhalisayo ngisho ithoyilethi leli ngilibhalisele umfowethu uyabo uyena muntu obekade ngisiza lo yabo. So manje lento le iyangihluma athi umuntu hawu umdala kangaka yabo manje umdala kangaka ngivele ngishone phansi ngibone ngithi mina kushuthi ngiyaganga lana yazi mangithi ngitshela abantu ngicela ngivele ngivale umlomo ngoba nale ndawo le ngaba ngibangize ngiyithola kube ngabatshela labo ukuthi i-ID anginayo kodwa ngayithula evala umlomo ngoba vele kwangekho ukuthi mhlawumbe kubhaliswani le kwimjondolo la vele wakhe uhlale phansi yabo ingakho ngahlala phansi egcineni bafika kanye bezofuna ivoti la bathola ukuthi i-ID anginayo bahamba-ke ngawazi ukuthi ngathi bayakhuluma la ngaphandle i-ID anginayo ngoba ngamuzwa omunye la phesheya kwakhiwa lezi tamgogolezi ezila phesheya la kwakhiwa imigwaqo la wamemezela phesheya wamemeza ngapha kukhona isikhalo esivelayo la somsebenzi wathena hayi boye nibizeni usibanibani lapha nibizeni usibanibani la kufuneka umuntu la wabuza ugogolo wamakhelwane ngangila ensimini wathena anginawo umakhelwane la ngenzansi wathena hayi akana ID yabo kufuneka umuntu one-ID kwangabe kuphelile-ke ngami yabo eGreat Town lapha kushona uma wengane zami
shona uma ingane zami washona nengane yobelethe. Base bethi-ke abanye bacela ukuthi bangithathe bangifihlise ikhanda kwamasipala ngikwazi ukuthi ngigundagunda utshani ecela umgwaqo. Hhayi kwathi ngathi mina ngabe inhlanhla kodwa ibhadi ngoba i-ID anginawo. Kusasho mina kufanele ngizokuchaza-ke kubani kubona-ke uma ukuthi i-ID anginawo. Ngasuka ngahamba lapho ngathi mina lento izongihlaza phambi kwabantu. Kodwa umuntu owubaba yena wakwazama kancane ukungenzela ngoba nginephepha la ethi uzama ungenza isitifiketi. Kusho lo mama wabuya ehliphiza yonke lento le. Likhona iphepha engangilinde ngalo la ngilindile ukuthi phela ngizobizwa lapha ngiye kwi-interview. Sibuyele kwi-interview bese ngikwazi ukuthi ngithole isitifiketi-ke ngikwazi ukuqala ngenze i-ID-ke. Kwagcina kumile kanjalo. Mina nguZakhele ngwakwacindi. So la ekhaya njengoba ngiphila nje ngiziphilisa ngokulima. Esikhathini kade esidluleke ngike ngahamba ngayodayisa lapha phezulu ngayozama into ezitech shop. Ngazama ukuthi ngiyaziphilisa lapha phezulu lapha. Uhulumeni-ke wathi asivale iy'tolo lezi ebhedayo. Nami-ke kwakuthi umuntu o-understand olalelayo. Ngase ngithi no angiyivale lento le ngibuye ngizolima ngiphile ngomhlabathi njengoba ngilima lapha phesheya. Ngenza ummbila ngenza yonke into amakabishi o-anyanisi ngiphinde ngikhiphe kuko lelo sente leli ngithenga abantu le ngihambe ngiyo-order imbewu ngibuye ngizodayisa. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Guys, kunestory lesitrendako lapha etinkundleni tokuxhumana sabhuti who's refusing to bury his late father ngemva kokuthi lo baba endlule emhlabeni amfakele i-protection order kulo mntwana wakhe. Makayikhuluma indzaba lo bhuti uyasho ukuthi lo baba akakasamnake into bekanenzaba naye ngilabanye bafati nokunakekela abafati bantwana balabafati labo yena akasabe nenzaba naye akazangamthathisele ngisho ne-ID ukhula hlupheka but wabo khona uyaphila. Uthi wabuta ukuthi njengoba ngifakela i-protection order buta khona le nkantolo njengoba ngifakisa i-protection order ngeke angidzinge nala ngayofa uyongqwatshwa ngibani kwathiwa nje enkantolo umuntu lofa kuqala katiwa kungafa wena kuqala kungafa yena kuqala. So uhleli-ke babe namanje emakhateni lo bhuti uphika uyashikisha uthi angeke nje azamngqwabe yena kubaba wakhe uyohlala lapha azaqina beyi-ayisi. Uyabatshela abantu ngisho betindzaba everyone uthi nje yena andizi uthi nje ngeke amlandze ngeke futhi amngcwabe njengoba wamfakela i-protection order saphila vele bathi angasonzeli kulo babe ngeke asonzele ngisho safile. He bana, do comment your thoughts wena down on the comment section ukuthi ucabangani wena ngale story. Mina nawe siyobonana next time. Goodbye.